Hello guys, video than ang lo le ta. Tudum kan video tur hi aloe vera that na sang garan soinga kan samtang hin lo thai me ma research an nei na chuan mei kang pem te pem thar number tan po hian alo thai me ma dam ma me mani aloe vera hian i vitamin sang om ta ni i vitamin E C vitamin B12 te enzyme te amino acid te oma kan samtan le mi kan tak samoi na tan po hian alo thai me mani chuan ama sabera chuan aloe vera fresh aloe vera hring top kha ilanga chu a gel zong khaila chuakanga ilule ya le isamai hnoi top don ani chu ilule ya I hnoi khan min som thumveli chianga I masa zoyanga kan lu lei blood circulation ka ma lo sonanga kan sam to chak na hana pui don ani shampoo eng po khan suk fai le top turani adol ya chuan aloe vera gel le coconut oil khai mix topanga kan lu lei le kan sama hang kan hnoi top don ani chuan I massage zoyanga min som thum vel ichia lenga shampoo a lu isuk zwa khan aloe vera le coconut oil mix kha conditioner ain manganga chuan chu tuin tleu fai top turani coconut oil kha samro kha atinung thanga chuan vera gel kha kan sam follicle kha apui don ani chu samro tan khana tha a sam khatinung bokani aloe vera le honey kan ti ai khoizu kan ti hi mix anga hei po hi shampoo a lu kan suk zwa khan hnoi turani kan lu le ya le kan sama han in hoyanga chuan I massage zoinga khoizu le aloe vera ilu le hnoi khan ilu le atrisela ilu le atifai ani chuan isam kha ati khau thaboka isam ati nung bok don ani kha bokha min som thum mi chianga chuan tleu fai le top ni to mai chan chu shampoo han mang to a chuan hei chu mask ani wang khan conditioner ani wang khan tleu fai top khan ni to mai adot le chuan aloe vera kha tuin I mix ang aloe vera juice siam don ani aloe vera juice kan ti mai aloe vera juice mask te bot thaya chuan kha shampoo in lui sus fai le kanga chuan conditioner mo mask aya khan kha aloe vera juice kha tuin ina I mix a juice siam kha isamai noi leng conditioner ang tho khan chuan kha min som thum te ichia ve lenga tuin itleu fai lenga chuan khami aloe vera juice khan kan sam pH balance kha a maintain ani kan sam pH balance sang tur kha ati hniama sam ati risel ati khau tha ani chuan next chuan aloe vera le artui I mix lenga kha ulung deu ni mix anga hei po hi shampoo a lu isuk zwa tuna ko se ho jong hi shampoo lu suk zwa ve kan ta chan chu aloe vera mang khan mask khan siam do na wang khan conditioner emo mask khan siam do na wang khan shampoo alu suk zwa ve ka man chi ni ta chon kha I hnoi lenga aloe vera le artui I mix kha shampoo suk zwa khan isamai hnoi lenga chu min som thum ichia le topanga chuan kha tuya tleu fai le top khan tuya hian kan samtan hian protein sang kha alo om tek me kha sam kha ti hriselanga sam kha ti thadon ani aloe vera le artui siamanga kha kan samtan protein thatak ani wangin lumang zia don nia chuan a tobera chuan aloe vera le green tea hi kan hrevikanga kha green tea a pek omang chi kha green tea kha tuiluma nowa tuiluma ichi photanga khami ichi na kha tui a green tea tui kha aloe vera nen mixang chon kha ilule ya le isamai hnoi topanga hei po hi shampoo a lu isuk zwa han ilule ya le isamai hnoyanga min som thum ichia le topanga chuan hemi thatna be chu kan sam chia ta na tha a sam ron to thar tur kha apui boka chuan kan lu le ya ti fai boka kan lu le ya ti hrisela chuan aloe vera hrim chu lu le bol ang che te pokha nei la aloe vera hnoi la te han he video ka siam na chan hi andena shampoo te conditioner te mask te hi ato emma professional hi tenan wella Schwarzkopf and the chi te amana to ve sheta
chuan an tin an tong moi lo ni lo ta set thing tlang lama khan e professional le tur hi om lo mai thea chuan hei hi in lo mang tangkai thianga aloe vera phe chu in tin na tuna phe kan nei deuh vekin ka hria chuan kha artui te khoizu te green tea te juice siam ti ha ol sam hrim ta siam kha taimatan phe chuan siam zung thei nia har lowa chuan lo mang ve chinula result point bu nge ka ring ani chuan ka video hi thain ti chuan khoi lo like ula lo share ula next video a thadeu karon siam le don nia bye bye